Ti Masakbayan. Ti napalabas, indanon ni Willie ken ni Henry, tinangag na asaritaan da Brigida, apasiputan na ni Henry. Tapno saan na maduktalan ti relasyon da Henry ken Bianca. Saan da pailaan nga agkit-kita, iti kantin ti pagadalan. Iti sabali abangir, naibagamot ni Magda ken ni Macario, anauman iti kinababaero da itoy. Kat mabalin na apapanawan, iti kumpanyada. Kabayatan na, inaramat mo't ni Henry ti inten ni Brigida a kwarta, a pinagabang iti seled, apagsinsin narakan da ken ni Bianca. Nagpamarang dagiti dua, adadakkel da ti awawagan da, iti daddy ken mami. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas a napaurwan. Mananggundaway, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Ano santa pa yung rodtag sinarak dito eh? Imbag tulo na makaturpos ta, wen? Agawid ta ka din. Uwi na, tama sigurado ka madanaganan ni mami, no jak pala sumangpet. Kapilitan nga rod nga agawid ta. Amangan mat numaamon ni daddy. Basta awan klase ta, umay ta dito eh. Daytoy asilid ti umok ti ayan ayat ta. Nagnapan ang aya. Imay idikalman nila kay Macario. Imbagam ka di ang nagsarak kami kini Henry? Saan? Basta, imbaga ka jak mo no napanam. Imbaga nga amangan no, ada nangawis kan ka. Agyaman naktaam mong ti imbagam. Ay, numabalin. Jak kaya takaluban ti mading aramid. Apay no, sardangam ngaminan da ito nga aramidang Bianca. Anya ti sardengak? Ti makirelasyon kini Henry? Wano ni Macario? Agpili ka. Rumbang amay salaag ti karelasyon mo. No isinak ni Macario, saan ako na makaturpos? Ngam, jakmat kayat ni isina ni Henry. Gaputa ay ayatak. Imbag man ta mairusok mo ti mangluko iti tao. Makunkonsensya pa yan. Anya ko matibasol mo, katsiyak mati mga aramid iti dayta. Ay na, Glenda, utak laang tapno lumungaw da tao. Oh, ada kamit gayam, daddy. Nakarubwat akon amapan iji pagadalan. Ala, lumugan ka nga ruden, tamapantan. Nakalukat mo ti ruangan ti lugan. Okay, Dad. Ay, gayam. Napanami di rabi. Sorry, ha. Adda nagawis aka klase. Pinilit dak na iminom. Gaputa sa anak anairwa. Diyak matang mo anak katurog ak iti sofa. Diyak pa'y maawagan ti cellphone mo. Lobat ngamin, Dad. Sorry, ha. Please, di na ko makagura. Saan ton ang maulit? Promise. I love you, Dad. I love you, Bianca. Kat di na ko maisuksukat. Apay ko mga isukat ka, kat nagsingpot ka kanya. Jakton makasarak itikaskan ka kasingpot. Itud ko amin ang masapsapol mo. Basta di ka makirelasyon iti sabali. Ikarik, saan kanto nga isukat, Daddy? Apaya di ka inmawag, no di ka makasangpat. Tapno jak nagururay. Nalubat nga min ti cellphone ko. Sa mesa, nadadailan ti lugan. Iso at tinarimaan ko pa'y, sakbay nga intuloy ko tinagbiyahe. Kasta ka di. Kat, kumusta ti kabagyam nga agsakit? Nakagatang dan iti agas na. Sana naparikot. Agyaman dalaunay kan ka iti inted mo. Kaano ka kadiman na mapanijay? Mabayag pa'y love. Intunog gumatang damanan iti agas ti masakit Umayak tuman ba't agpasyar iti ayan ti kabagyam? Ha? Una. Intanto mo tagpasyar ijay lugaryo. Yam amuna kadagiti kabagyam. Di mo ka di madlaw akanayon nga awan ni Henry dito'y balay mo? Apay kadi akanayon mo asipsiputan ni Henry.
Adda nakakita ken kuana nga dakadwa na a babae. Kinebin na kanupay. Amangan no umapala ang dagita amang idandanon kan ka iti palso adamak. Anya kumati apalanda. Imbaga dala ang mati nakita da. Ibagadakan ka nga ada babae ni Henry, nga uray awan mo. Ulit nga ibagakan ka. Agridam ka kuma. Kaasi ka amang namnama anapod no kan ka ni Henry ngam saan mat gayam. Lucia, awan pa'y nakitak amadi nga inaramid ni Henry. Saan mo kuma adadaelan tinasaya at apanaglangan mi? Saan ko adadaulan manang? Kaya't kalaang nga isakit. Agyamanak, ngamjak kasapulan ti panangisakit mo. Padpadak semet ni Henry. Pards, kanayon kayon samat nga agsinarak kan ni Bianca. Ah, Amangan numakad daw ni Mamim. kanayon ko akailim ni Bianca. Naragsakak. No iso ti kadwak. Ha? Taimbaga kon. Amangan no agsikog. Delikado ka. Saan kumapay mat nga agsikog Tagad adal kami pailaan mat. Kasano kumaasaan nga agsikog, kat kanayon kayo mat nga agkita. No nilove mo abakit. Saan nga agsikog dayjay? Uray saanin Agbalin pa'y aparikot. Apay kumaparikot. Ti bagamkit di. Bakitin. Isuasaanan nga agsikog. Ano na bakit kita man nagkakudita ba niyo? Friend, kasano da ito yan? Positive mat ti resulta ti pregnancy test ko. Ay, day tanya bagbaga. No makidan na ka, sigurado nga agsikog ka. Anya ita ti aramida. Anya pa'y ngay, iyanak mo Kasano? Agadalak ka di amasikog. Saan ka di akababain kat awan asawa? Ibain mo ti agsikog. Ngam saan mo nga ibain tinakidanay ti lalaki. Masapon nga ibagakin ni makaryo amasikuga. Tapno ad-ado ti itad na nga allowance ko. Saan ka di ani Henry ti ama ti sikog mo? Wan, ngam sigurado asaan pa'y amang tad iti allowance ko. Tapadak mat nga estudyante. Kunam siguro asan ko nga mga damanan sa bali a babae iti biyag mo. Anya ka diti bagbagam, awan ti babaek. Di na kun ulbudan pa'y. Agresign ka iti kompanyami. No dapay delikadesam. Awanan kay tibain. Ne, agresign. Ne, apay. Imbagak idikan kan. Anauma akon iti kinababaerong san ka di. Ngam nakirelasyon ka lang tayo ti sa bali a babae. Anya itati kayat mamapasamak. Nawayakan a pumanaw diti balay ko. Pati kotse ibatim. Kukwak dayjay. Magnaka arumwar. Saan kumamat, Magda? Di na kumamot pag-resignen. Kan saan mo kumamot nga ibabawi ti kotse? Namin anon ang nagpakpakaasya kadi na kumaisuksukat. Ngam insukat na klata. Isa pumanaw ka na. Na umaakon kan ka. Di kan kayat amakita. Kasano da ito yun, Henry Honey? Positive matan ti resulta ti pregnancy test ko. Masikog ka. Kasanon ti panagadal mo? Dahil tangarod ti parikot ko. Kasano no dakkel ton ti tiyan ko. Alangan amapanak pa'y laang iti pagadalan. Kasanon na maamuan ni Daddy mamasikog ka? Bagak nga takin ni Daddy, amasikuga. Saan nga tangagungat? Ang mga nupilitin na amang ikalaysakan ka. No ibaga na ngagkalaysatan. O, dagkalaysatan. Ibagam kin ni Mamim, taagkalaysatan. Anya, ibaga ka ni Mami nga kalaysata. Ne. Apay ang mariribukan kalaunay. Kaslamat narbakad suuran de tarupam. Nagalas. Masikog ni Bianca. Ibaga na kin din nga ibagak ka no ka ni Mami tagkalaysa kami. Tiam muna ka di.
Kat pudno amamin ti awagam iti mami. Di na mo akalivin mo. Kat anyang iti aramidam. Jack nga rutam mo. No nagatel ko ma. Jack mo, no anya ti kudkudak. Daitan ti bagbagak. Ita, kapilitan ngagpili ka. Ni Bianca, wenno, dayjay abakat. Napatag ti panagadal ko. Kat ni Brihida ti back-up iti amin. Ang napatagmot ni Bianca. Oh, anyamatan. Ikalay sana ko man ni Henry. Tapno mairano dak iti kinabak ng dang. Masiguradong ka di abak ng da Henry? At da ka di marigrigat adekotse. Sa bagay, kasanon nila kay Makaryo. Sapay galante. Itad na amin nakidawang. Ngam saan kung ay ayatan talakayon. Piman mo't ala kay Makaryo. Mangnamnama iti awan. Pasensya na angan. Sana bale, tanaragsak mo't iti sidong ko. Maragsakan nga ta? No ibagam masikug ka? Oh, apay adi ka matagtagari. Ada ka di pakariribukam? Nasakit ti ulok. Marigatan ak iti imparami ti profesor ni. Iso ita ti pampanunutak. Kasta ka di? Henry, mabalin ka di nga agkalaysatan? Agkalaysa? Saan ka diya may mayat? Inton makaturpusak? Kaya't mo asawan. Aguray tapay, itinasurok amay sa atawan. Mabiit lang nga orayan daytahan, love. O sige, agtalakakan ka, Henry, love. Pards, nakapili ka din. No asino ti pilyam kadag iti babae iti biyag mo. Ti ubeng, wano ti bakat. Di nak man riribukin. Ah, At lang aro din nakaturturo gamang pampanunot. ay, kunak man, no naganas ti maadaan iti dua ka relasyon. Una, no saan ang nagsikog ni Bianca? Ay, amangan no sa pulan na kati daddy ni Bianca. Kat ibaga na nga ikalaysam ti anak na. Nagmayat ko ma, tapno maerano dak iti kinabak nang da. Agam awan ba't aramatak amang ikalay sa iti anak na, no bilang. Saan ka makaliklik no dumakkel ti tiyan ni Bianca? Dakkel aparikot na ito, Pards. Jack amuno niya ti aramidak. Buyaam ti video nga inala, ti binilin ko. Atoy, kita. Kita ako man. Ha? Ni Henry? Adda ka inagak na babae itirwangan ti maysa asiled. Kita ti sumaruno nga aramidan da. Imunagda iti siled. Sada inrikap. Padpadaksak ka din ni Henry, manang. Napatag ka kanyak. Iso adyak kaya't alukwan na ka ti asino man. Lucia, i-forward mo man kanyak dayta a video. Oh, agsarita kamin to kan ni Henry itinalapat. Ariglado, manang. I-forward ko kan ka. Nagsakit a panunutan. Nga isukat na kati ay ayatam. Ar-aramaten na kalaang ni Henry, manang. Nagturpos to dayjay. Masiguradok a panawan na ka. Luklukwan na ka di, Henry. Apay kung maalukwan ka. Napatag ka iti biyag ko kunak manan. Napatagak ka di. Wano ti kwartak tinapatag. Ne, anya ka di dayta, sasawa mo. Nagdamag ti kapsat ko. Kat si kakano tinang bayan iti abang dayjay asiled. Apag sinsinarakan nyo iti babae. Palawag ka, love. Saan ko nga ayatan ti babae? Sika lang ti ayatag. Ulbod! Ah, Napudno nga ay ayatem ti maysa a tao.
Saan mo alukuan? Inaramat naklaang, Henry. Isu apo manaw ka iti sangwag. Kadyak kayaten ang makita ti panagrupropam. Panaw! Hello, honey. Mabalin ka din nga umay ka dito yung Blue House. Dito'y umok ti ayan-ayat ta. Adda dito ni daddy ti kayat ko asawan. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te serye tayo itaalawas ang napaulwan. Mananggun daway. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nagtultuloy ti limod a relasyon da Henry ken Bianca. Iti sabalya bangir, naduktalan mat ni Magda nga addaman ng babae ni Macario. Nasurun nga rod daytoy, kat pinagresign na iti kumpanyada. Sana pinagtalaw. Kabayatan na, mariribukan unay ni Henry. Idimbaga ni Bianca, ama sikugan daytoy. Idimot na amuan ni Brigida ti kaadda ti babae ni Henry. Naasar, kat pinagtalaw namat daytoy. Inawagan nga rod ni Henry ni Bianca. Papagayam, denggen tituloy te serye tayo itaalawas ang napaulwan. Mananggun daway. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Hello, honey. Mabalin ka din nga umay ka dito yung Blue House. Dito'y umok ti ayan-ayat ta. Adda dito ni Mac. Ay, ni daddy ti kayat ko asawan. Diyak pa'y makapanaw dito eh. Di nakpalubusan ang pumanaw. Kastaya, agmay may sak namin dito eh. Sige, tarumaran ni daddy iti silan. Bye! Hello, bro. Hello, bro. Nakapili ka din. No asino ka dagiti dua tinagasak. Wa, bro. Problema. Pinapanaw nak ti bakit. Anya? Mangrabrabak ka kadi? Saan? Agpaiso ti ibagbagak. Jack amo. No nangalaan na iti video nga impakita na kanyak. Anya video? Tika dami ka ni Bianca iti Blue House. Apay ngamin adi kay nagananad. At dalagit din ang sipot kada kayo. Kaya, ayan mo itan. Adak dito silid mi iti Blue House. Agmay may sak nga rod dito eh. Ay, awanay. Sulot light ka nga rodin ita. Outside di Colombo. Si Kamit, mariribu ka naklang nga rod din. Tilay bagbagam. Mayak, bro. Ta damagak man no anya tinapasamak. Basta man nakapungtot anang ipakita iti video. Ha? Ay, kasano itan? Inay ayong kumaa. Nagrason ka. Ay, sayang ti sugar mamim. Sapay awan pulos kwarta kita. Anya nga ti pagbayad kunto no madanon ti panagbabayad iti abang. Mano ka di abulan ti binayadam dito'y asilid? Talo lang. Ingulpim nga inted, ti sugar mamim. No ayabak ni Bianca dito eh. Anya nga iti ipakan ko. Uray awan makan. Numabsog kayo itinasam it nga ayat. Agawid ka man langan. Ah, Awan mo't lang ipakan ko kun ka dito eh. di nakmot pagpupudutan huwag gayam. At dain nalak apulutan ta. Uminom taman. Mayat ko man magkalaysa kami kan ni Bianca. Tapno makunabak na nga mat.
Adda ka di aramatam apagkalay sayo. Wan sapay mat gargaret mo, nga itugot mo. Idi pinagtalaw na ka ni Sugar Mamim. Dayta nga raw. Sapay dayta, kalsun mo amatintinag. Nawan barikas na. Ay, amanan. Di na man surunan eh. Unay ka. Sino ti kasuron mo? Di mo ibaga siya. An-andingayin ka lang arudan. Indon kwan. Panawan kamat. Ni, apay ngay. Ag may sak lang arudan. Panawan na pala ang mat. Sige man langan. Agtalawak. Isuti ko nam. Wala. Mabana kon. Di mo ka di tinamag, no apay nga awan jay lugan nila kay Makaryo? Nagtaksi si Mangpad. Ita, nagtaksi manan apim manaw. Dinamag ko, ngam ko na nga adda ka no shop. Adda ka no pinasukatan na. Imbagam ka di amasikog ka. Saan? Tanadlaw ko nga alusiisan. Balikid a balikid. Saan a makaturog? Apay ka no? Di mo dinamag? Parikot ka no iti kumpanyada. Nadlaw ko ang mariribukan unay. Awan pa intad na akwartak kita. Anya nga tati parikot na? Nabangkrap nga ta? Di namat nga rod iba ka. Di pa'y makapangan. No saan ang makapangan, kan saan ang makaturog? Kaawatan nga rod, anadagsan day ta aparikot. Ladingitak no naikan ka iti pakalidayam, manang. Awan basol mo, ading ko. Inaramid mo laang tirumbang. Malading itanaklaan. Taadon apabor ti inted ko kankwana. Ngam lino ko nakpailaang. Ada yung nga ubing ngam iti sika. Iso nga imposible adi nakalukuan. Ado matten tinakita nga uray mano atawan ti agwadda. Kat napudnulat ta ti lalaki. Adda dagiti mananggundaway. Adda mo't dagiti napudno. Manmano tinasingpet kan addaan iti nasaya at panagpuspuso. No may papan iti kastabanag. Naggasat ti makatumpong iti kasta aklase ti lalaki. Ay, iso ano agayat ka man den. May mayat jay saan anataer. Tapno saan ang makasapol iti sabali. Amok nga agayam kayo ka ni Henry. Saan ka di? Wan ma'am. Apay ka di. Amom ka di no ayan na ita? Ha? Saan ka di ada kayo ti agkabalay, madam? No di mo amo. Adda saan ko nga mo? Saan ko matakabalay, ma'am? Saan kon akabalay dayjay ama ng gundaway? Ila ko kon ti kotse nga impausar ko kankwana. Ay, sayang ti kotse, ma'am. Numabalin la ko ma. Itid mo langan kanyak. Saan asinsinan kotse ti pagsarsaritaan ta? Tapno basta maipadawat latan. Ko ma'am. Raba ko lang mata. Ang agbaliw ti panunot mo. Akit? Awan dakas na. Igatangan kan tulaangan iti sinan kotse. Dita ka man laangan. Unayin, day taabagat. Hello, bro! Anya man ang tirapak mo. Tanangam, nagitibagbagam ta problemado ka. Bro. Ila ko kanon ni Sugar Mamim ti kutsem. Anya? Sayang pa ti kotse. Saan mo na kutsi ita, bro? Awang gayam. Saan ka di nakakutsi? Ti kanayon amang itulod ka ni Bianca ija pagadalan? Uwan man. Ang kotse ti daddy na. Ay na, naggasat kan. Numaasawam ni Bianca. Pare
Parikot ko nga, hud nung kasanok nga ikalay sa... Ay kat ibagam kan kwa na Agkalay sa kayon. Uray, tamasikugan. Nasayatan na ka umay ka, Bianca. Mailiw ka unay kan ka. Pimanaw ni Daddy, iso anak ka umaya. Addan sa parikot na, iso ajak na kadawat iti kwarta. Ura siya nga ron. Jack matan makadawat iti kwarta ka ni Mami. Tada di mi nagkinawatan. Kasta ka di? Kat, kasano ka nga ro dito'y Blue House? Mariribu ka na nga ron. Jack amo ti aramidak. Ingka dumawat iti dispenser ki ni Mami. Tapno makadawat ka iti allowance mo. Sabali ni Mami ang makapungtot. Di na kaya tidagulit. Adda akagura na. Abi nga Daddy nakinikan ni Makaryo iti kwarta. Awanan kwarta. Panagbabayad man na iti tuition. Dandani man nga minan ti eksamen tayo. Aywan gayam. Sana bali. Dumawat aktokin ni Makaryo iti pagbayad ko inton sumangpat. Siyak, husto na ang apagbayad ko timpaw itda na ng akwarta. Imbagan ka tada impaw itda. Ngam siya, awan. Kasano no di nakaikan ni Makaryo. Di saan kan ang maka-eksamen. Tapno na yunan natitad na. Ibagak ama si Kuga. Nga di nga ibagam aputot na, ti di na putot. Ay nga friend, makaamuditan. Ikan naklakit di iti kwarta. Oh, hello bro. Apa anak kaawag ka? Agpautang ka man iti kwarta. Danda ni examin mi. Ngam Jack pa'y nakabayad. Ha? Saan ka maka-examine no di kagbayad? Kasta nga rod. Sayang na ito yung semestre nung Jack maka-examin. Sa anak pa'y mo't nagsweldo, bro. Mabit lang Tainak mang balik ni love mo. Darasa mo rod. Di mo ipagbaga asyak tagka sa pulan Ibagakid di nga agpakpakaasi ka. At di na kaikan, loko. Ingkagid din. Wanan. Pagulbudin nakmanan. Ada ka din na alam ka ni Bakat Brihida, bro? Sikat yag kasapulan. Siyak timutang. Ay, siyak pa'y timay dito Ay, naggasat kakit din. Iyag mo nga rod na tayo nakagbayad din. Malada ba kaun? Aday ta. Ala, mapanak nga rod din. Hindi ka pa'y nagyaman. Ay, unay kan. Agyaman ako na intong maminsan. Ala, ingkan iti trabaho. Addan tula kayat mo. Di ka kasasao. Ay, no, di nakasao. Di si kang mang bayad iti inutang mo. Anya? Ay, unay kan. O anya, saan ka kadipay ang nakadawat iti pagmatrikula? Urayak asumangpat. Deadline to no bigat ti panagbabayad ta examinan. Kasano no di ka pa'y makabayad? Di pa'y lakad sumangpat day di alakay. Amo na panagbabayad iti tuition. Ngam ko na mata problemado. Di na kadipay imbaga ti problema na kan ka? Ay na, awan bibiyang ko iti parikot na. Basta ikan na kuma iti pagbayad ko iti pagadalan. Nalabos ka mat, Bianca. Masurunak nga rod. Tadinak pa'y lakit ikan iti pagbayad ko. Daddy, imbag ta si mangput kan. Di pagbayad ko ngay. Examin min inton bigat. Diyak maka-exam do sa anak ang makabayad. Day tangaro tinakaladawa kasimbang pet. Napanak nang irwar iti pagbayat mo. At yaman ako na ikan ka, Dad. I love you. I love you too, Bianca. Aramidot ti amin, tapno di nakisukat. Pulos asaan ka nga isukat. Uray anya ti mapaspasama. Awan ti mamagsina kadata. Day takat ti kayat ko kan ka. Nalailo, kan managayat. Agad-adal ka di pa'y ti mananggundaway agayam mo. Asino ka di tidakda kamatem, ma'am? Anya pa'y ngay, no di ni Henry. Kunanan sa anakaban ni iti nataba alamos.
Kasano ang makabaniit, kat di na pa'y amo ti agkalap. Saan ka makaawat? Ay, kurang ti panunot mo. Imbagam anataba alames. Apay, lamos nga rod ni manang mo, tapno mabaniitan? Ay, talaga adi ka makaawat. O sige, panawan ka man laangan ditoy. Amom, Daddy. Agbalin kan apudpud no a Daddy. Anya? Anya ti kayat mo asawan? Iti pudpud no adadi. Masikuga kon. Anya? Kasano kumaamasiko kakatlo pasak? Balang kantis! Ala, isublim ti intad ko apang tuition mo. Kat pumanaw kayo matan dito apartment. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adinggen, ti paggibusan, ti seryetayo itaalawas ang napaulwan. Mananggundaway, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat, para iti radyo, ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ket ita, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti seryetayo itaalawas ang napaulwan, mananggundaway. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Masikuga kon, Daddy. Anya? Kasano kumaamasiko kakatlo pasak? Balang kantis! Nagpuskol ti rupam ang mangibaga amasikog ka. Ala, isublim kanyak ti intad ko apang tuition mo. Kat pumanaw kayo umatan dito apartment ko. Anya, lupas ka? Wen, kaawatan asan lang asisyak ti lalaki iti biyag mo. Itamat lang. Pumanaw kayon dito apartment. Anya, pumanaw kami. Wen! Insinanak ni bakat ko gapukan ka. Just kikit de. Rinukar ka, babae! Mabalin ka di nga inton pigat kami na pumanaw. Tawan pa'y pagturungan mi, sir. May sakamat. Konsentidora ka gayam. Apay a pinalubusam nga inabalbalay naktigayam mo. Saan ko mat nga mo, sir? Anyasaan nga mo? Imposible dayta. Apay adi mo imbaga kanyak ti mading aramid na. Isong ita, pumanaw kayon. Sorry, sir. Awan basol ko iti napasamak. Basol mo kanyak, ti di mo panangibaga iti mading aramid na. Kinonsentem. Inuray ko ngamin nga iso ti mangibaga kada kayo, sir. Agpada kayo ama ng gundaway. Ala, agimpaki kayon, tapumanaw kayon. Uwan, sir. Mapantabi it ijay ayan ni Henry. Adda ijay Blue House. Makidagusak pa itarabi Naminton bigat. Agbiro kakton iti sabali a pagabangak. Agsinata ka din iti pagyanan. Alangan mo't amakisiledak iti siledyo ka ni Henry. Ni Henry tinagbayad iti abang ti siled. Imbaglakit din tada ni Henry a pagkamangan ta ita arabi. Dahito iti bunga ti madi nga inaramid mo. Nairaman akpayan a nakabasol. Anya kumati ipanakal da di alakay. Di uray agsina kami tadamot ni Henry. Apay nga ado ti gargaratyo. Apay adi mo inyawag. Awan namin load ko. Ay,
Makiturog pa'y basi tigayam ko ita arabi Tawan pagkamangan na. Hindi kayo mauawatan. Apay arabrabi kay nga imay. Ada pa'y gargarat yo. Pinagtalaw da kami. Sino tinang patalaw kada kayo? Ti amam? Saan ko nga amaday jay? Pinagtalaw na kami ti akin ko kwa iti apartment apaggiganan mi. Kunak man mo at balayo dito syudad. Awan, aggigan kami iti may nga apartment. Wow. Balang kantis mat gayam dayjay abiyang ka. Baga nakit din ang masikog. Kat may saak alupas. Oh, just kaya babae. Oh. Tinasayat. Agsubli akan ni Magda. Dumawat ak iti pamakawan na. Barang maawat nakpay. Oh, anyamatan. Kaslaki din insukat ko iti tanso. Ti balitok nga ikutak. Magda, umayak man. Ada ko maimportante apagsaritaan ta. Pangasim. Magda, agsarita ta kuma. Anya pa'y launtin mayam dito'y. Ingkay jayan ti babaeng. Awan ti babae ka. Pinagtalaw ko na. Pinagtalaw? Ha! Indun kwan, addan tumanan sa bali. Pakawanan na kuma. Saan na maulit? Ag hunger strike ka dito'y ruangan ti balay. Aging ka mapakawanak. Di ka gar-aramid iti saan nga umno dita, Makaryo. Magda, pangasim. Lukatam ko matiruangan. Tapno makitam, anak ka pa rin tumangak dito'y ruangan. Pangasim, pakawanan na kuma. Panawan kayo pa'y tay nakagbirok iti abaka kasilid. May ikaw no agsina ta iti silid. Kapilitan na agsina ta tagdamat ka duam asabali. Kasano ngay itan? Diyak maka-examen, tadyak mo't nakabayan. Sayang talaga. Sa bali mo't ngamin ti inaramid mo. Sa bagay, ado pa'y tigundang tapno maituloy ko ti panagadal ko. Wan matkit di ngam no aganak kanton, asino ti agawir iti anak mo no agadal ka? Adda ka pa'y di taruangan. Kunak no pimanaw kan. Pakawanan na kumamagda. Si Papa rin tumangak. Tapno mapakawanak. Tumakder ka dita. Saan nasaya at akitaan ang nakaparinto mong kakit din di taruangan. Pangasim kumamagda. Ikarik. Isardang konti madi nga aramit ko. Si kapay lang ti asawa ka. Ti numero 1 iti biyag ko. Tumakder ka dita, kunak. Di kag parinto mong dita. Diyak tumakder. Aging ka mapakawanak. Ulitak. Ag hunger strike kak dito'y ruangan ti balay mo. Tapno lang mapakawanak. Tumakder ka nga ruditan. Mapakawanak ka din, Magda. Anya pa'y ngay. Alangan mo't nga hunger strike ka di taruangan ti balay ko. Oh, ay na. Agyaman naklaunay, Magda. Ikareka. Idya kung ti babae. Si kalangan ti babae iti biyag ko. Awan matiluto ka kanintang. Mabisinak paikit din. Ala, dito'y kapilang nga roda. Indak man mangiremedyo. Pangiremedyo am ngay. Inka kadikin ni mamim. Saan ko amami dayjay? Anya ti kayat mo aswan. Pakawanan nak. Ang sugar mamik ni Brihida. Insakripisyo ti kinabak nang na. Gapo iti panagayat ko kan ka. Anya. Amom ka di a sugar dadik mat ni Makaryo. Tikun kunak a dadik. Anya. Agpada ta iti kasasad. Ala,
Adapay papanak. Agsarita tanto. Anak ti salbag. Kunak nubak nang. Saan mat? Tagdamit gayam sugar mami na. Kaawatan nga pada kami amarigriga. Ne. Ay unay kan bro. Apay akas tatilangam. Kunak no swerte ak anak relasyon ko ni Bianca. Ah. Ang malas mo't gayam. Ne. Apay ko maamalas. Saan ka di anaragsak ako nam? Ha? Iso ti pagsanggiram, tabak nang. Ti amok akit iso ti pagsanggirak. Ah. Isumod gayam ti agsanggir kanyak. Ne. Kasano day ta? Saan ka amaawatan? Saan abak nang ni Bianca? Agpada kami gayam. Anya? Peke, ti kayat mo asawan? Agpada kayo nga rod, peke. Wen, ala, agpautang ka man iti kwartam. Awan mo't iluto mi akanin min. Ay, ingka umutang ka ni love mo, abakit. Mangtad kakit din. Kasano ang makautang ak ngay, kat kaguran ak dayja, bakit? At dahi tati may sa kilo abagas, kung basitan natin. Dahi talati na diskitar ko. Kasano no maibos da ito eh. Ay, nagrigat matgayam. Inakpadasin tagbirok iti trabaho. Anya ngay a trabaho. Narigat ti agbirok iti trabaho. Winarad, ang padasak lata. Inak man kit di, ag-apply akas waiter, no adda bakante. Inkapadasan ngam kinsenas kan katapusan ti sweldo. Nagbayag. Maburido ako. Awampay mo't iso amin ta. Kumusta? Adda ka din trabaho? Kinuntak sa mo't amin ni Brigida ti restaurant. Awan mo't bakante. Kasano nga ro dito? Ay, jak lang aro din naka-examen. Agbisin tapay. Ada ka no nakita ni Willie a bakante a construction site. Ti problema, awan padas ko iti construction. Imbaga, no kayat da ka nga awatan. Kat ko namit nga awan padas mo. Para bunagan na iti simento. Kabailam ti agbunag iti semento. Ikarigatak. Imbag di makadomingo. Ta itid da adagos ti tangdan mi. Saan akin sinas kan katapusan. May mayat nga rod no kasta. Taniinak pa'y umutang kiniglenda iti usaranta. Apay nga ado ti umawawag kan ka manang. Napan ka no nag-apply ni Henry akas waiter kadakwada. Saan nga amo ni Henry agagayam kan kabagyak dagiti napanan na? Agbisin ti loko, iso nga agbiro kan iti trabaho na. Awan ti mabalin ko, no di da kayat nga alaan akas waiter. Ammo da ngamin, asaan ang mapagtalkan. Marik na itahan ti rikat. Taawanan iti sitong mo. Sayang ti impaay ko kan kuwana a panagayat. Uray no sinupapakan na kumamat. Anya nga rod ngay, awan ti mabalin. Iso alipatan mon. Iso nga ipaay ko langan kada kayo akapamilyak ti amin ko. Imbag kayo pa'y tadidak lukwan. Katnam na maamot nga agserbi kami kan ka. Kaspod no akapamilyam. Agyamanak, ading ko. Nagretera kayo ka din? Ape, anasapang ka asimang pa. Dagiti kakadwak tagbumpunag. Sagdudwamot ngamin asupot ti siminto ti awitin. Kabailam ka di matidwa? Pinadas ko nga rod. Pinagtunda ti dua supot iti abaga kat nakusubuak. Natinag ti simento. Kat, anya tinapasama. Siyempre, nabutbutan na ti supot ti simento. Nakita ti porman may. Kat nakaungat ngayon masidag. Anya nga iti ko na. Inyawat na ti dugasot. Kat agawidak ka nun. Tadida ka sa pulan ti nakapsot. Kaya't mo asawan. Awan trabaho mo. Awanin ah. Bro, saan ka di nga dan trabaho?
Kinikat na kong ti Foreman. Tanatinag ko ti simento. Anya? Kabaalam ti agbabae iti mano. Di mo kinaya ti simento. Marigatan kami, tawan trabaho ko. Agawid kayo lang ni lugar tayo. Unsa, ibagak day ta ka ni Bianca. Imbag ijay, tawan ti abangam apagyanan. Una, tadida ka alaan dagiti restaurant. Tagagayim kan kabagyan kanu ida ni love mo. Ha? Dahil ta tinanggag ko asaritaan da. Nukasta, binagaan na amin dagiti restaurant apag-aplayak ko ma. Kasta unay arigat ta dito syudad. Agawid tan sa laangan ije lugar ang nagapunta. Una, agkailyan tagayam. Ang agdumalang ti baryo ta. Daytoy siguron ti dusa ta aman ng gundaway. Agpadataan ang gundaway. Ken datamo ti pinagtipon ti gasat. Wan, tapno siguro agnakam ta adwa. Inton agpasngay ka. Ken inton makaawat ti anak ta. Ibagatan to, adakas ti manggundaway iti pada a tao. Mangnamnama ka, Henry. Diyak kayat amapadasan ti anak ta ti mapadpadasan ta. Diyak kayat atuladen na ta. Tamadi ti manggundaway. Baliwan ta ti mangrugi. Ket aggagat ta. Para itinaranyag ang masakbayan ti agbalin a pamilya ta. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti seryetayo itaalawas a napaulwan, mananggundaway. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat, para iti radyo, ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iting kay Panang Tarabay.